Жылган бэлэх ууммут ологун мустата каннык да түгәнгә терех болар сама чугас кихибин тапталлах жүгебин Лидия Гаврилевна Васильеваны ымайын 16 күнүгер төрөбүт күнүнен күнү көрбүт белеке менен истиңтен истиңник ис сүрәхтен таксар ейлах тылларынан күскө долгуян туран әгәрделибин. Багарабын чугас эрелләх догорбор олоққа бар бары үйөрүүнү көтүүнү жекергеңер жолу кытаанах доробияны кыыһың сиэнин ити тапталларынан канаттанан кенилер стихилеринен кең тутта уһун жоллоох ологу олороргор. Ологум бары түгеннеригер бар боларгыттан өрүү үеребин, жоллонобун, мактанабын, сахалы сырылатчы сыллыыбын Нюрбачаантан жөген Елизавета Тихонова.